abavuye mu byabo muri Somalia bamaze kugera muri miliyoni 3,800,000 bitewe nuko imvura yanze kugwa hakiyongeraho ubushyamirane. Imiryango mpuzamahanga itanga imfashanyo mu gihugu isanga mbere y'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka abantu 300,000 bazaba bamaze kuva mu byabo. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa kuwa mbere yashyizeho minisitiri mushya ushinzwe amashanyarazi mu rwego rwo kugerageza gukemura ikibazo gikomeye mu gihugu. Yongeye muri guverinoma ye izindi nshuti imbere y'itora ry'umwaka utaha. Guverinoma y'Ubwongereza uyu munsi yatangaje itegeko rishya ribuza abashaka ubuhungiro kwinjira mu gihugu baje mu twato duto. Uzahagera wese muri ubwo buryo ntazemererwa kwaka ubuhungiro kandi azajyanwa ku ngufu mu kindi gihugu cyitwa ko gifite umutekano. Amerika yumvikanishije impungenge zikomeye ku byo perezida wa Tunisia aherutse kuvuga ko bimukira bava munsi y'ubutayu bwa Sahara bajya mu gihugu cye. Yahamagariye Tunisia kubaha uburenganzira bw'impunzi, abashaka ubuhungiro n'abimukira. Mu biheruka kuvumburwa mu Misiri, abahanga bataburiye ikibumbano ahantu habungabunzwe bikomeye hafi y'urusengero Hathor.